نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدر محترم مسیح مجلس اسیدہ فمبیربا ایگی نوسیدربا اجل ناوسنگ اللہ مکو مہا کی انتھوم چاو رب احسان امدی کرمنی اللہ تبارک و تعالی نا اکھویبو ایمان والا امد بخن بیربا امدی ادو خطنتنا مہا کی رسول کی امدہ لاکتنا دین علم حاصل توبگی اللہ مکو مہانگ توفیق پی بیربا ادو تکی سنیں روکنا مستقونانا انجمن بس میں طیب آئینا اکھوئینا عیسیٰ کی متم کائی تھوک لے ہائے رگا ہونا بگی توفیق پی بیربا اللہ مکو مہا کی متھکتا اکھوئی سنیمال امکتن شکر ادا توسی الحمدللہ اللہ مکو مہا کو تھاگت کر بگی متون دا اکھوئی خدمت کی نبی ہوئی ربا دگمبا متک مگن لئی ربا نبی اکھوئی نکریمت اللہ دنی جدنا حاجدنا اکھوئی مہا کی امت کی منون دا اللہ نبخن بیربا اکھوئی خدمت امکتن مہا کی متھکتا درود تھاسی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سنگھ نسی ایگی موضوع ناظم صاحبنا قربانی کی متان دا حابی رہی جناب سنگھ انشاءاللہ تعالی جو کچھ انگم بنگسی نہا کوئی کی ممان دا بدور سبق ای نہا کوئی دا تاہن جگے جو کچھ ای نہائی باد دا لال بیاو دا رگدی احان مقتدا اللہ تبارک و تعالی نے معاف تو بھی وسو ایسنو امدی نہا کوئی حضرات سنگھ اصلاح تو بھی رکنی ہائی نہ تھا جب لئی جناب سنگھ اسلام ہائی با سے عبادت کی حیکون لئی کون امنی جس طرح لئی کون امدا لئی میام لئی بدومائنا گلاب لئی ہائن سو لئی ہاں دھمبا لئی ہائن لئی ادومائنا لئی مکھل مکھا قیاگی لئی ادومائنا توتنا اسلام اسی کے منون دسو اللہ مکو مہانا عبادت مکھل مکھا قیامت ہمی چناو سنگ دماس لئی دی روزہ لئی دی زکاة لئی دی ادومائنا توتنا قربانی ہائدنا ان تھومنا مدین مگن لئی کھربا عید الاضحیٰ کی موقع دا اللہ مکو مہانا ایکوئی خودن مکی دمکتا ان تھومنا مدین مگن لئی کھربا عبادت امسو چناو سنگ تھمبیری ان تھومنا چاو کھربا ہائی بدی عبادت نہیں قربانی ہاری باسے اسی کی موقع اسیدہ قربانی کی موقع اسیدہ اللہ تبارک و تعالی نا قربانی اسیدہ کی ہے نپام باتو پر عبادت امک حق لئی دینا ہائی دو پیری چناو سنگھ اینا نسائی نہا کوئی کی ممان دا قرآن پاک کی منون دا کی آیت اما دلاو تو مجھے خریب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم مینا اللہ تبارک و تعالی نا اسی کی آیات اسی کی منون دا ہائی بیری با کری ہائی دنا ای کی اناکتا نہا کوئی توریب قربانی ادو کی ساتھ ہوں دے نہ ہی ادو کی عید ہوں برا بلکہ اللہ ای اناکت ہوں اسے کری نوہائیو میں تمدہ نہا کوئی کی تقوی ادونی کری مقصد توریب نو اللہ کو راضی ہوئی بگی تمک توریب را نامی حرا ہوں بگی تمک توریب را تقوی کی معنی بہت سارے لائی اجنا اسن تقوی ہے دی اللہ کی حکم کو اللي بہائی بدی اللہ نے جو پوت تگی منا توبہ تگی ہنگوا مدی اللہ نے جو تھبک دا حکم پیری بتاو ہے جنا ادو کی تھبک ادو کو توبہ اسی سو تقوی کی معنی نہیں اجنا اسن قربانی ہائی با سے ان تھوک متی مگن جاوبا عبادت امنی ایکوئی دا سیکرم اینے یورئی ہائی با متمدا اسی کی قربانی اسے اہم مقتدہ اللہ تبارک و تعالی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھا لو ہوئینا مہا کی ممند اوہلی مہا کی نمسیک رب مچانی پا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مہا نا قربانی توی زباہ توی مہا کی ممند ادودا اشناو سن ایک خودی من کھنگلی با ادونی نبی کی ممند دی وحینی ہے ادنا نبی کی ممند وحینی ادنا مت پانکھتا بگی متون دا خلی مسیح اللہ کی حکم دی اللہ کی اقوامی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی دربار دا قربانی توبہ اسے کتھوک با اسے ہے ادنا مہا کی نبی نی انتون مدین مگن چاو خراب نبینی اللہ مقوم مہانا خلیل اللہ کی لقب پھوپی خریبنی ادو کیان مدین مگن چاو ریب نبینی مئی دا چپ کی ہدریبنی شناو سنگھ ادو گمب نبی ادونا مہا کی اللہ نا اپام با ادو دا کرم میں تم حلگنی شناو سنگھ ادونا اللہ کی اپام با متون اللہ کی اپام با کی متون ان شناو سنگھ مہا کی مچانی پا اسیبو مہا کی بی بی دا تیار تو ہلے ہائر متون دا پودن چلی خند با انگان ادو ایپان کوئی پوری میں ہائر دا حرام چلی
mafam ado yaurabagi matungda hai nahak ko aina sida purakliba si karigino khangbara nahak ko Allah ki darbar da zibah tawbo puraklibani haiduna machani pa nungsi graba ngang aduna hairei mahak aduna hairei ya pajan Allah ki hukum wa itar gati tapi ganu aibu athuba matamda Allah ki darbar da qurbani tawbi haidana chinausi engoi chinausi adu pi graba ngang aduna kaya nungsi graba wahai hairaki bano aibu qurbani tawbiu Allah ki hukum wa itar gati tapi ganu haidana chinausi adu maina tawdana mahak ku hipalli hipallu matamda hai ya pajan aibu uppaga hipallu longa hipanyanu karigumba ai ki mai so utar gati nahak nungsi bagi jagiana haibudi aingonda thang thaba ngamdabasu yai aduna uppaga hipallu aina adugu mahakna haibudi mahak apam mamdam su jahir tawrammi haibudi mahak ziba tawramdai mahapsida mahaki mama ki wakallai haibudi ai ki fiyase ai ki si ai ko kurta se lathok piyu aduga si ki kurta se ai ki imada thunghan biyu ai ki imada pibiyu haibudi imana hayeng nunga imado yam nungai ba ai ki ziba oi ba ki paw se taraga aduna fiyase pu haraga imada pibiyu ai bu nising matamda mahak eng sani eng jani aduga ai ki isa se ziba taw khage matungda nahakna mafam asida na ki kurta aduga dafan daw biramu ai bu makada hangana pu biganu karigum pu taragadi imana ai ki mayat ai ki isa se u taraga nungai roi haidana Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam na Allah ke hukum ki matungin na mahaku zibadawi Allah ke apam wado fanghare machani pa ki taraf tai su hara hare Allah amad Allah de qurban hoy khare mapas Allah de qurban hoy khare ijna sing aduna Allah ke apam wado fanghara bani na Allah na mahaku zibadawan ki de ijna sing suriya Allah na hukum pi nahak mahaki masada sokanu kakanu haidana Ibrahim da Allah na hukum pi nahak qurbani taw nahak ki nachani pa aduna Ibrahim na Allah ke qurban tawi machasu Allah de qurban hoy ijna sing aduna qurbani ta hode balke mahaki mafam da Allah na janwar am tharak le alaga janwar ado qurbani hoy ki machaki machasu hingawi Allah ki mafam dasu Allah ki maikai dasu mahaki rutba mahaki matik makun othom no wang ki ijna sing aduna mahaki adu ki sunnat aduni ngasi ekoi qurbani aina pangthobi base Hazrat Zaid bin Arqam radiyallahu anhu na Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam da hangajai qurbani haire poda se kadi pono haidna aduta Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na haido pinambi na har koi ki napa Hazrat Ibrahim alaihi salatu wassalam ki sunnat ni haidna qurbani matang fazilat amr karino jis जानवर को लेने पा अदु की हर मतू की बदला अल्लाह ने नेकी अमम बीवी है सुभान अल्लाह अदुना कोई जिसकी मदद तो वाजिब होय बा अदु तो रोय दबनी ngam बतारा गति चुनाव सिंह अपिक पा हाइबति हमें ngam तोर से तो बा मिंगोन नत्र सु इमु मनु तोर सु जाबा ओंथों न फजीलत जावी सी की फजीलत असले कोई महरूम होय रोय दबनी चुनाव सिंह अल्लाह मकू महाना आई कोई खुदिंग मकू कुर्बानी तो बगी तो फिपी बस होय सनु अमदे आई ना सा ना कोई मान हदीस में सो जकर बदो इन्नमल अमालु बिन्नियात तौरी बथब खुदिंग मक नियत की मथक्तनी नियत चुम बतारा गति सामू लेला वसु बेकारनी नियत चुम बतारा गति ना हमें ngam तो लेला बता सु अल्लाह की मफम तो याम ना तो की मतिक मकुन जावी इजना सिंह तौदी तौसे तो वो अल्लाह ने कोई तौरी बात तो नियत चुम ना तो की तो फिपी बस होय सनु आई जो को साहिबा से कोई खुदिंग मक को आमदी ईसा मक को हम दाम तो वी बस होय सनु हमदी जो अल्लाह बियाव तो